Bingo! Halo teman-teman, kali ini kita akan memberikan zombie obat teman-teman. Kira-kira setelah dikasih obat, mereka berubah menjadi apa ya teman-teman? Nyom 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 nyom. Wah, ternyata zombie yang pertama berubah menjadi Ultraman Zero teman-teman. Nyom 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 nyom. Wadidaw, zombie yang kedua berubah menjadi Ultraman Taro teman-teman. Nyom 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 nyom. Wah wah wah, zombie yang ketiga berubah menjadi Ultraman Dyna teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat zombie yang terakhir. Nyom 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 nyom. Wah wah wah, zombie yang terakhir berubah menjadi Ultraman Rosso teman-teman. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Sampai jumpa.